Pozdrav iz Nautike, ja sam Damir i danas ću vam predstaviti jedan prekrasan 2007. Maxxum 2600 SE Sport Cruiser, motoriziran sa Mercruiser 5.0 MPI Bravo 3. Plovilo pod hrvatskom zastavom, registrirano na fizičku osobu, tehnički pregled vrijedi do 2027. godine, s time da je na plovilu upravo obavljeno kompletno održavanje, velik servis motora, potpuno nova tenda, potpuno nova sjedišta u kokpitu i svi detalji, znači što je bilo potrebno da se obnovi, da se uredi, da se popravi, znači sve je napravljeno tako da je brod praktički u nuli u stanju novoga. Brod je dodatno opremljen prije par godina pramčanim propelerom, podudni dio je pjeskaren, premazan je sa primerom i self-polish anti-falling white od Seajeta. Isto tako je Z-pogon kompletno očišćen, uređen i zaštićen je samopolirajućim anti-fallingom i kompletnim setom cinkova. Propeleri su isto tako strojno ispolirani. Cijeli trup, svaki detalj broda je pregledan, isto tako ispoliran, očišćen i svaki detalj koji je trebalo napraviti na brodu je napravljen. Amerikanci su poznati po tome da imaju izuzetno komforan kokpit za dnevni boravak, a ovaj brod ima jako dobar razmještaj i još tome ima modularna sjedala što ću vam pokazati. Ali krenimo, evo, znači tuš u kokpitu, osvjetljenje ambijentalno, potpuno novi Marine Tuft tepisi, znači Marine tepih kroz kojeg prolazi voda i koji se vrlo brzo suši i mogu ostati na brodu, znači može biti slana voda na njima, neće se desiti nikakva šteta. Originalne, znači preslake, potpuno nove, sa svim logotipovima prema originalu. Potpuno novo ozvučenje, znači svi zvučnici u kokpitu su potpuno novi. Zadnja klupa, znači da bi se povećala platforma, se povlači prema naprijed i isto tako može se dobiti sunčalište. Velik stol u kokpitu, nasuprot skipera je prekrasan lounge za 4 osobe ili za leći se. Kompletna Smartcraft instrumentacija, Navmanov GPS, ono što je jako zanimljivo, znači ovo duplo bolster skiparsko sjedalo se isto tako rotira. Tako da se može dobiti stvarno za 8-9 ljudi prekrasan kokpit. Kanta za smeće, wet bar, vrlo lagan izlaz na pramac preko vjetrobrana, integrirane stepenice u klizna vrata od kabine. Motor ima samo 474 radna sata. Levmar je boat raster i isto tako Levmarovo je i električno sidreno vitlo tvornička ugradnja, Bennettovi trim flapovi, Navmanova radio stanica. Prekrasna kabina, stajaće visine,
cirka nekakvih 195 cm, unutrašnjost u bež koži, sav namještaj je visoki sjaj trešnja, CO2 detektor. Ovo je nastavak, znači još postoje dva jastuka, stol se lazi dole i normalno se dobije jedan ogroman ležaj za dvije odrasle osobe. Mikrovalna pećnica, kuhalo na alkohol i 220, veliki hladnjak 10 litara, obalni priključak 220, punjač baterija, utičnice, isto tako, znači preko 220 može raditi i hladnjak kad ste u marini, krmena kabina odvojena zastorom sa 2 prozora, brod je doslovno u stanju novoga. Evo, bez pretjerivanja, ovdje nema jednog detalja gdje bi čovjek mogao prigovoriti. Brod je iz 2007. godine, ali stvarno sve kao novo. Zatvorena WC prostorija, električni WC, fekalni tank, tuš kabina. Ovdje se može normalno visoka osoba otuširati i obaviti svu potrebnu higijenu. Još jedna kanta za smeće u kabini. Revizijski otvori. Kabina doslovno djeluje kao da nije ni korištena. Ispod vozačevog sjedala je isto tako jedno veliko spremište. Isto tako ovdje imamo ispod ovog sjedala veliko spremište za konope, za rezervno sidro i svu ostalu potrebnu opremu za navigaciju. Kako sam već i rekao, a i u opisu plovila je jasno specificirano svi servisni radovi koji su upravo obavljeni na brodu. Radi se o brodu iz 2007. Znači brod nije nov, ali je brod stvarno vrlo uredan i jako puno je novaca trenutno uloženo da bi ga se vratilo stvarno u puni sjaj i u puni pogon. Plovilo se nalazi u našem prodajnom salonu u Zaprešiću. Naše radno vrijeme je od 7 ujutro do 16 podne, u tjednu od ponedjeljka do petka. U naše radno vrijeme, bez ikakve obveze ili najave, možete posjetiti naš prodajni salon gdje imamo više od 50 izloženih plovila i razgledati ovo plovilo, a i druga plovila koja vam se sviđaju. A za više informacija ili ako mi je nešto promaklo, slobodno nas kontaktirajte. Hvala lijepa.